Hello DVC nan kut kanin tlai na January ni kul laniruk tiang thong kan hlat kho mi karak chimlai twal chung thong karak chimlai ha kha facility quarantine na cha mi pa pakhat sin in COVID-19 zot nak rik a chon mi an mu ha kha kholu na gai a moto mong tu le moto azul tu na chu COVID-19 zot nak an I chon le chon lo chaklat nak an tuang na nu in khum er nak mun a an cha na I chu chung in pa pakhat chu January ni kul laniruk a COVID-19 zot nak rik a chon hi zot nak a chon mi pa hi January ni lai li a Mandalay in hakha laya arakai I January ni lai nga a hakha phan mi ase hakha aphan nu in khum er nak muna cha chol ase I January ku laruk a chaklat nak an to nu in zot nak a chon an hal hi ase hakha khulu na gai a moto mong tu na le azul tu na chu ni fatin in an ngandam nak chaklat nak an to na I khochung lu le chwa phak ngai in an reng tia thong kan thai Recoder se in na COVID-19 mizo minung panga andam changcha a si in chwa taran se Recoder se in na COVID-19 zot nak a chon mi minung panga chu andam changcha a January ni kulani ruk a si in chwa taran si chang tia thong kan thai hi si in chwa tar mi minung panga hi pa pan hi le nu pathum an se I an chwa nu in nisari chung an ma le in chiu a khum er an silai tia thong kan thai hi minung panga an chwa nu in recoder se in na COVID-19 zot nak a chon mi an ti lau tia thong kan thai ram chung thong pang krak chimlai pi thong su hlut do meeting akai ding mi hlut do palai minung puli ni COVID-19 zot nak an I chan COVID-19 zot nak a chon mi hlut do palai na chu NLD party chung in pakuram than hlut do palai yankong ram than hlut do palai le Mandalay ram than hlut do palai an se I adang pakhat chu rakhai ram kul ANC party in pakhat ase COVID-19 zot nak a chon mi hlut do palai minung puli chung in minung panhi chu an nupi le ni ne pi do tiang an zul ven ha cha a an ma zong COVID-19 zot nak an I chan ve pi thong su hlut do meeting kai ding in aramin ha chung a cheu khachu an nupi le ni an zul ven ha cha a an di lak minung zuruk tluk an si an di lak in an ngandam nak an chek na nu a hiban tuk in COVID-19 zot nak a chon mi an mu na hi ase COVID-19 zot nak a chon mi palai na chu ne pi ro I khun thong khat si in a zau khan an se pi thong su hlut do meeting akai ding min ha chu an ngandam nak chek din hu a khochung lu tar an silai meeting akai ding miral ka palai po zong an ngandam nak chek di an chang I ahauman COVID-19 zot nak a chon mi an lau tia bum hu chau zo min thun ne achim pi thong su hlut do meeting chu February nga a thok asilai tia RFA ni atel thong ni kumkul na wamba ni ret ato mi Myanmar Ram Democracy Party tlingchim nak chu Myanmar Ram Chawzara Kap USDP Party le tlangchung mi party chheukhat ni adik lau tlukruan nak angai lau afyang phai lau ningchang lau mi a tia ni hin tiang du lau nak an lang tar pangri chucha a karen mi phun le shem mi phun ni chimna kong he a pe tlai mi boy bai nak nam fian tar khol han lau hloto thar thakri lau ding in du nak an lang tar Chawzara Kap le USDP party ni chimna kong he pe tlai in thong fiat nak pe zul in an to liao a hiban tuk in tlang chung mi phun ni du nak an hun lang tar we hi ase thong ni poriat phong sham pi ning in chimnak adi nu ni somkwa chung a hloto thar sardi ding le ni somkwa chung a chimnak kong he du lo nak lang tar kho ase thong ni kumkul chimnak kong a du lo nak alang tar mi chathan achwa mi report to mi te ban tuk tampi a I ni hin tiang jong chu ban tuk du lo nak lang tar mi chu a ri chuban tuk boy nak pol chu toril din hule fian din hu a hloto thar thok ding in aupi asina in February ni khat a pitu hloto meeting le amiuta hloto meeting thok tim ase February ni nga a pithong su hloto meeting thok ding tim ase meeting akai ding min ha jong ne pido am phandi changtia RFA ne tel uk nakan la lai lau tia fek ngai in chim ok athari lau ti in January ni kulani ruk ne piro thong phian nak to mi a Myanmar Ram Chawzara Kap chim phon nak non ngai tu bum hu chau zo min thun ne achim Myanmar Ram Chawzara Kap ni thong ni kumkul chim nak leo me cha jin chung a adik lau mi tampi a mi hi tom wang ngai tu ni kan toril pyak sok sok o Myanmar Ram chung pangza thum leang me cha jin kan zau fel I me noi riat le singruk leang adik lau mi kan hu tia Myanmar Ram Chawzara Kap ni hi thong phiat nak hun a an chim hi kong he pe tlai in
upadi lai achiam mi u chimit ni thongni puriat upadi ning in ramchung a boinak a chun president ni uknak khara kapsin a apekho asina in president ni alungtin lo a chun uknak pekho aselo ral kap ni uknak lak andu a chun thongni puriat phung shampi hi sho in thongkha zakwa somruk lapani kumle thongkha zakwa somret puriat kumleo uknak lak bantuk kha achwak lai tia arwa nak alang tarve chimnak kong a ni hin tiang report le dulo nak lang tarmi a umri tia BBC ni atia DVC azau tu la ngai tu nandi lak chunga lunglop nak tampi kan ngai January ni kulana riaza nak ane tong than tin halai